When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Perayaan ya, peringatan dari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 karena ada pergantian Bapak Kapolda sehingga baru bisa kita laksanakan pada hari ini. Dan yang kedua adalah tujuannya adalah melakukan pembinaan khususnya di dalam rangka balap sepeda atau yang penggemar atau hobi dari sepeda gitu. Teman-teman yang dari luar Provinsi Gorontalo antusias. Yang paling jauh memang dari Banyuwangi. Memang kita tujuan yang ketiga tadi sebetulnya untuk mempromosikan Gorontalo tempat wisata. Ya. Karena kegiatan gini seperti ini harus kita sinergi. Ya, kita harus sinergi dengan tujuan kita bersama-sama untuk memajukan Gorontalo. Intinya di sini. They say it's what you make, I say it's up to fate, it's woven in my soul. Bagaimana pengalamannya Pak? Ya. Ikuti kegiatan di sini? Luar biasa, bagus. Medan menantang, cukup menantang. Pengalamannya sebelumnya selain di sini? Atau pengalaman pertama kali? Pengalaman pertama kali ini di sini. Nah, kalau dari Gorontalo sendiri melihat seperti apa? Event ini prospek nggak untuk ke depan? Prospek bagus untuk menunjukkan bahwa Gorontalo punya spot pariwisata.